Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Бо назардошти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ ва афзунгардидани иқтидорҳои истеҳсолӣ, содироти маҳсулоти саноатӣ ба хориҷи мамлакат дар қиёс ба солҳои пеш зиёд барохмонда шуд. Маҳсулоти саноатӣ асосан ба кишварҳои минтақа ва Аврупо содирот карда мешавад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور اساساً از حساب متل یک، معدن و کنسنترات‌ها، نخ پخته، سمنت و سرمه تشکل یافته است. صادرات کنسنترات‌ها در 3 ماه اول سال 2021 67210 تن را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 121.9 تن زیاد است. صادرات محصولات صنعتی در 3 ماه اول سال 2021 936 میلیون و 700 هزار دلار تشکیل داد. نسبت همین 3 ماه سال 2021 447 میلیون و 500 هزار دلار زیاد می‌شود. با حساب فایز 98.3% زیاد می‌شود. محصولات صنعتی اساساً با دولت‌های اروپا، کشور چین، دولت اسلامی افغانستان، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان و روسیه صادرات کرده می‌شود. طی سالهای اخیر در نتیجه مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه‌های استحصال سمنت، بازار داخلی با محصولات وطنی عوض کننده واردات تامین گردیده، حجم صادرات سمنت دوره به دوره افزایش یافته است. در 3 ماه اول سال 2021 طبق معلومات اموری 333,200 تن سمنت صادرات شده است که در قیاس با همین دوره سال گذشته 1,200 تن زیاد میباشد. زیاد گردیدن اقتدارهای استحصالی در کارخانه‌های صنعتی و صادرات محصولات رقابت‌پذیر به خارج مملکت اساساً از حساب واردات تکنولوژی معاصر و مقرر نمودن امتیازها به صاحبکاران استحصالی است. باعث تذکر است که با مقصد دستگیری مالیوی صادرات و سوبیکت‌های صادرات کننده در زمینه مؤسسه دولتی فوند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک تأسیس داده شده است. اینچنین مطابق قانونگذاری عمل کننده و سوبیکت‌های خواجگیداری فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاران از جمله سوبیکت‌های صادراتی 109 نمود امتیازها پیش بینی شده است که 57 نمود را امتیازهای اندازی، 35 نمود را امتیازهای گمرکی و 17 نمود را امتیازهای مالیوی و گرانت‌های دولتی تشکیل می‌دهند. تحلیل وضع استحصال و صادرات انگشت به خارج کشور نشان داد که در نتیجه افزایش یافتن استخراج انگشت از طرف کارخانه‌های جمهوری، صادرات این نمود محصولات نیز در 3 ماه اول سال 2021 222,300 دلار آمریکایی را تشکیل نمود که در مجموع 4.6 مرتبه افزایش یافته است. بلند برداشتن سطح رقابت‌پذیر محصولات در بازارهای داخلی و خارجی همچون عامل مهمترین رشد صادرات به حساب رفته، صفت محصولات مطابق معیارها و استانداردهای سازمان عمومی جهانی سودا و دیگر بازارهای احتمالی بلند شده است. همچنین جاری نمودن اینوواسیون در استحصال و صادرات نگرانده شده بهتر گردیده، تأمینات مادی، انفراستراکچور نقلیات و اداره‌کنی صفت در جمهوری مرحله به مرحله تکمیل یافته است. идомаи ахбор. дар ноҳияи Мастчоҳ ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани наздики 400 гектар заминҳои бекорхобидаи мавзеи Дилвазин аз манбаъҳои афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. бо мақсади обёрии қидаҳои ин минтақа, навсозию барқароркунии иншооти мавҷудаи ирригатсионӣ анҷом меёбад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. در شرایط افزایش طلبات با آذوقه‌واری استفاده پرثمر و عاقلانه زمین، بلند برداشتن حاصلناکی از راه و امکانیت‌های تامین بازار استعمالی با مواد غذایی استحصالی خودی میباشد. همچنین زیاد کردن مساحت زمین‌های کارمی آبی از حساب اسودکنی زمین‌های دشت و چراگاه العلمی و به گردش کشاورزی برگرداندن زمین‌های بیکارخوابیده منبع افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی، درآمدناکی و تأسیس جایهای کاری است. در ناحیه مسچا در منطقه کانال‌های دلورزین 2 و دلورزین 3 در حدود جماعت دهات سوخدیان، پلدارک و آبوردان نزدیک 400 گکتار زمین‌های بیکارخوابیده موجودند که در دوره اسودکنی زمین‌های موضع‌های دلورزین از آنها حاصل رویانده می‌شدند. طی بیش از 20 سال بر اثر فرسوده شوی انشاءات ایریگاسیونی، کانال‌های آبیاری و کانال‌های احتیاطی این زمین‌ها از گردش کشاورزی باز مانده‌اند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مسچا
бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд аз нав обёрӣ кардани заминҳои ин минтақа амалӣ мешаванд. Бино ба омӯзишу хусусиятҳои гидротехникӣ аз канали Дилварзинсе тавассути канали Селпарто ба канали эҳтиётӣ овардани оби полизӣ аз роҳҳои обёрии дубораи заминҳои бекорхобидаи ин минтақа мебошад. канали Селпартои ин мавзеъ дар масофаи 4 километру 800 метр тоза карда барқароркунии канали обёрии эҳтиётӣ ҷараён дорад ва дар муҳлати кӯтоҳ анҷом меёбад. корҳои барқароркунии иншооти мавҷудии ирригатсиониро бо ҷалби мошину механизми раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилояти Суғд, коргарону мутахассисони идораи ноҳиявӣ бо кӯмаку мусоидати масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Мастчо ва сарраёсати кишоварзии вилояти Суғд анҷом медиҳанд. дар ноҳияи Мастчо потенсиали зиёд кардани заминҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад ва яке аз потенсиалҳо обёрӣ кардани заминҳои ҷамоатӣ обурдон мебошад ки мо дар инҷо корбарӣ карда истодем. мо бо воситаи азнавсозии каналҳои ирригатсионӣ метавонем ин заминҳоро обёрӣ кунем. бо обёрӣ дар заминҳои ин минтақа дар марҳилаи аввал кишти сабзавоту полизии чормағзи заминӣ ва дигар зироат сурат мегирад. кишоварзони ноҳияи Мастчо бо мақсади афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ кишти баҳории аксари намудҳои зироату сабзавот ва полизиро ба анҷом мерасонанд. дар ноҳия истеҳсоли пахта, сабзавот, полизиҳо, чормағзи заминӣ ва хӯроки чорво зиёд карда мешавад. кишту парвариши пахта дар дурнамои соли 2021 12550 гектар муайян гардида нисбат ба соли гузашта 800 гектар зиёд мебошад. барои хоҷагидорони ноҳия хӯроки чорво, чормағзи заминӣ ва сабзавоту полизӣ аз навъҳои сердаромади кишоварзӣ маҳсуб меёбад ва истеҳсоли ин навъи маҳсулот барои таъмини соҳаи чорводорӣ бо хӯрока, бозори дохилӣ бо сабзавоту полизӣ ва афзун намудани маҳсулоти содиротӣ заруру даромадноканд. аз ин рӯ баҳри таъмини дурнамои кишти пахта, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли ҳамаи дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ, обёрии заминҳои бекорхобида аз имкониятҳои рушди соҳа ва таъмини даромади аҳолии деҳоти ноҳияи Мастчо мебошад. дар ноҳияи Рашт майдони боғҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ беш аз 4600 гектарро ташкил намуда, аз ин 4312 гектараш асосан боғҳои ҳосилдиҳанда мебошанд. соли равон хоҷагидорони ноҳия дар масоҳати 23 гектар талутепа ва доманакӯҳҳо боғҳои нав бунёд карданд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. дар ноҳияи Рашт майдони боғҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ зиёд аз 4649 гектарро ташкил намуда, бо афзоиши майдони боғҳо истеҳсоли меваҳои хусифат соли гузашта қариб 20 000 тоннаро ташкил намуд. хоҷагии деҳқонии наимӣ солҳои зиёдест ба кишоварзӣ машғул буда. самти фаъолияти онҳо асосан боғдорӣ, ниҳолпарварӣ ва дигар намуди зироатҳоро дар бар мегирад. дар боғи хоҷагӣ даҳҳо намуди дарахтони мевадиҳанда аз қабили себунок, зардолу, муруд, шафтолу, олу мавҷуд буда. аҳли заҳмати 10 нафараи хоҷагӣ ҳамасола ҳосили фаровони мева истеҳсол мекунанд. дар як қисми майдони боғ аҳли заҳмати хоҷагӣ бо мақсади афзоиши масоҳати боғҳои замонавӣ ниҳолони мевадиҳанда ва сояафкану ороиширо парвариш карда истоданд ки нашъунамои дарахтон дар шароити маҳал хеле ҳам хуб мебошад. сухани деҳқон аст ки соле ки накуст аз баҳораш пайдост. баҳори имсола барои деҳқонони мо бисёр баҳори пурфайзу бобарор омад, чунки боронҳои пай дар пай ва гармии аввали моҳи март ки бисёр ҳаво то 15 то 18 дараҷа гарм буд. ин гармӣ ҳама намуди ҳашаратҳои зараррасонро бедор кард ва яке ҳаво ки сард шид то 5-6 дараҷа хунук шид ва боридани барф, ин гувоҳи он аст ки ин ҳашаратҳо ҳама нобуд шид. ва мо ба ин нигоҳ накарда аллакай 2 марта аз заҳр химикатҳо истифода бурдем ва ҳозир қариб ки боридани дарахт ва коркарди байни дарахтҳо ба анҷом расид. бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ дар ноҳияи Рашт 8 хоҷагии ниҳолпарварӣ амал намуда. хоҷагидорон дар майдончаҳои таҷрибавӣ 12 намуди ниҳолони ба иқлими маҳалро парвариш карда истоданд. то аз ин ҳисоб марҳила ба марҳила масоҳати боғҳои замонавӣ дар заминҳои бекорхобида ва доманакӯҳҳо боз ҳам зиёд карда шавад. бо фарорасидани фасли баҳор
بار اهل زحمت خواجگی های ناحیه رشت کارهای موسمی را انجام داده ایستادند تا نشأونمای درختان باز هم بهتر گردیده بدین وسیله از میدان باغ‌ها حاصل فراوان میوه های خوشصفت را استحصال نمایند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. шӯъбаи бемориҳои сироятӣ беморхонаи марказии шаҳри Кӯлоб соли 1986 сохта шуда ба таъмири асосӣ ниёз дошт. бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беморхона аз таъмири асосӣ бароварда шуда бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин карда шуд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. шӯъбаи бемориҳои сироятӣ беморхонаи марказии ноҳияи Кӯлоб соли 1986 сохта шуда ба таъмири асосӣ ниёз дошт ва таҷҳизоти зарурӣ низ намерасид, ки барои кори табибон ҳам мушкили зиёд мавҷуд буд. бо назардошти чунин вазъ беморхона аз таъмири асосӣ бароварда шуда бо техникаю лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуд. дар баробари таъмири умумии асосӣ гузаронидан бо дастгирӣ ва маблағгузории вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҷҳизотҳои муосир таҷҳизонида шуд ва ин ҳама мо табибонро водор менамояд ки баҳри беҳтари хубтар хизмат расондани ба мардум хизматрасонии тиббиро дар сатҳу сифати лозима ва баланд ба роҳ монем. баъди таъмири асосӣ ба ин беморхона 28 номгӯӣ ба миқдори 145 адад дастгоҳу таҷҳизоти гуногун дастрас карда шуд. аз ҷумла 6 адад кардиомонитор, сабти барқи дил, пулсоксиметру тонометр, лерингаскоп, ҷевонҳои тиббӣ, нимкатҳо, 40 бастаи рахти хоб, ҷевонҳои металлӣ, заҳкаши барқӣ ва барои беморони маҷрӯҳ 2 адад арбачаҳои маъюбӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ оварда шуд. бояд гуфт ки бо пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурӣ ва дастгириҳои пешвои миллат соҳаи тандурустӣ дар шаҳру деҳоти Кӯлоб рӯ ба беҳбудӣ неҳода бунёди беморхонаҳои наву замонавӣ, марказҳои саломатию бунгоҳҳои тиббӣ ва таъмини муассисаҳои тандурустӣ бо лавозимоти зарурии соҳавӣ яке аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар буда баҳри беҳдошти саломатии сокинони ин минтақа равона гардидааст. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. тадбирҳои тозагӣ ва ободониву кабудизоркунӣ дар шаҳри Истаравшан идома дорад. дар баробари гулшинонӣ ва ободу зебо гардонидани майдону хиёбон ҳамарӯза партовҳои сахти маишӣ ба партовгоҳи марказӣ интиқол дода роҳу пайроҳаҳо тоза карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан. имрӯз бо қувваи коргарони сарбаланди корхонаи фарид давлатии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Истаравшан намои зоҳири кӯчаву хиёбонҳо, майдону гулгаштҳо ва канори роҳҳои калони нақлиётгарду пиёдагардҳо боз ҳам зебо ва назаррабо гардидааст. ҳамарӯза аҳли меҳнати корхона аз субҳи содиқ ин мавзеъҳоро шудгору мола карда гулҳои лолаву садбарг, мавсимии баҳорӣ аз қабили гладиолусу мехчагул, питунию тоҷихурус ва савсани нилобӣ мешинонанд. зикри ба маврид аст ки то ин муддат тибқи маълумоти умурӣ дар шаҳру деҳот бо қувваи 90 нафар коргарони корхонаи фарид давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр зиёда аз 10 000 беғ қаламчаи гули садбарги ҳарранга ва 40 000 беғ гулҳои мавсимии баҳорӣ шинонида шуда намои шаҳри Истаравшан зебову назаррабо гардидааст. қаламча ва гулҳои парваришёфтаи дар хиёбонҳо, гулгаштҳо ва майдонҳо шинонда шуда аз гармхона ва майдонҳои тухмикишкардаи корхона ки дар масоҳати 1.6 гектар доман паҳн кардааст дастрас мешавад. дар 4 қитъаи гармхона ва майдонҳои таҷрибавии он ҳоло ҳам зиёда аз 80 000 беғ гулҳои ҳаррангии баҳорӣ ва 30 000 беғ садбаргҳои хушбӯй мавҷуд мебошад ки тибқи нақшачорабинӣ ба истиқболи сазовори ҷашни мукаррами миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан тартиб дода шудааст. муттасил дар дигар кӯчаву хиёбонҳо ва 2 канори роҳҳои нақлиёту пиёдагард мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. корхонаи давлатии фарии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Истаравшан тибқи нақша чорабиниҳои якҷояи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан баҳри ободу зебо гардонидан, кабудизор гардонидан ва хизматрасонӣ барои мардум ҳамарӯза ҷиддуҷаҳдро ба роҳ мондааст ва гуфтан ҷоиз аст ки имрӯзҳо мо барои сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
طبق نقشه چاره‌بینی ها ما علاقه کارهای آبادانی را آغاز کرده هستیم و خوشبختانه امروز علاقه در قلمروی کوچه های پروتکلی شهر استراشان کارهای آبادانی، کبودیزارکنی، گلشنانی، از جمله چراغانکنی، همزمان تعمیر راهروهای علاهیده گرد کوچه های پروتکلی آغاز کرده شدند. بهری در آینده آباد و زیبا نگاه داشتن شهر عزیزمان ما کمر همت می‌بندیم. 2 عدد نقلیات بارکش که سالیان زیاد زیر باران و شعله آفتاب می‌خوابید تعمیر کلی گذرانیده، رنگ و بار کرده، جهت کشاندن پرتوهای سخت معیشی سفربر گردید. مضبوط بابازاده از شهر استراشان برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ورزش دقت مخصوص ظاهر نموده برای جلب بیشتر جوانان و نورسان به این ساحت تلاش به خرج می‌دهد. در این زمینه در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت ترغیب طرز حیات سالم میدانچه ورزشی به استفاده داده شد. گزارش همکاران ما. طبق دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره تجلیل سزاوار از 30مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در محله‌های شهر خاروق برای رشد ساحه ورزش، جلب جوانان شهر خاروق به طرز حیات سالم و سالمگردانی ساحه، ساختمان میدانچه‌های ورزشی معاصر آغاز گردیده، قسمت زیادی آنها مورد بهره برداری قرار داده شدند. در حاشیه نقشه حکومت مرکزی باید در محله‌های نیوادک، محله طبابتخانه، کوچه ولداش گلمحمد و دشتی بالا باز 4 میدانچه نوی ورزشی بنیاد خواهند گردید. با مقصد بنیاد باز 4 میدانچه ورزشی در حدود شهر اطلاع داده شد که مبلغ گذار اساسی بنیاد میدانچه های ورزشی در شهر خاروق دیرکسیای ساختمان انشاءات های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد. گفته شد که میدانچه های ورزشی باید در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شوند. باید گفت که عین زمان در حدود شهر خاروق برای رشد ساحه ورزش و جلب جوانان به طرز حیات سالم بیش از 5 میدانچه ورزشی برای جوانان خوش‌طالع از جانب رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شدند. بنیاد باز 4 میدانچه نوی زمانوی در محله‌های جماعت شهرک اسماعیل سامانی و شیرینشاه شاه تیمور شهر خاروق اقدام نیک در سمت پیشبرد طرز حیات سالم و رشد ساحه ورزش در مقیاس شهر خاروق معنی داد کرده می شود. زیرا جوانان سازنده محله‌های نام برده سالیان دراز به چنین میدانچه‌های ورزشی حاضر زمان احتیاج کلان داشتند. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.